Siis kui on kell 10 ja sa oled jooksis. Joo, what's up guys? Täna me oleme siis 24/7 fitnessis. See kindel jõusaal, kus meie oleme hetkel asub Raadil ja täna me oleme siis esimest korda siin ja me vaatame siis, kuidas on selle jõusaali experience ja reitime seda, kas see on hea või pole nii hea. We got some pre-workout, Sour Patch Kids and bench. This is what we're doing today for the first exercise. Hea carb source like sugar from insane pumpi ja varsti näitame seda teile. Let's get this. Bro, look at these hands, bro. Ma just katsusin benchi ühe korra, võib-olla siit. Ja see ei ole väga cool. Pole väga clean, ütleme nii. Ja siin benchil olles see valgus tuleb otse fucking silma, mis on veidi rõve. Ja ma ei tea, see bench nagu on ikkagi teistsugune, veidi kahtlane. Jätame selle benchi ühele poolele, on ju. Aga lihtsalt mõtleme sellele vibe'ile. Me just sõime Sour Patchi pre-workout sees on. Poker Face by Lady Gaga käib. Aeg tegelikult. Me jõudsime järgmise harjutuse juurde, kus siis me treenime uuesti chesti. Ja see on nagu jällegi pressing movement on ju. As we can see, Hardy is doing it right now. Ja no mis ma märkida saan, sellel on üli hea stretch. Sa saad nagu üli taha minna ja noh, Hardy agrees. See on banger stretch. I'm telling you. Seega alustame settidega. Say I'm not, but I'm in it over my head. That's when I figured out where it led. Beginning to realize that you put me over the edge. The truth's not rigid, your rules aren't fair. The dark's too vivid, the light's not there. I start to give in, but I can't bear to put it all behind. I run into it blind like two-faced, caught in the middle. Caught in the middle. Too late, counting to zero. Nüüd meil on back ja me leidsime mingi masina, kus on pull down. Tundub nagu täiesti normaalne olev. Mille jaoks see on vaata? Yeah. Oota. Toeta korra vastu ja siis proovi. See on nagu selja taha lat pull down või noh, see kaela asi, vaat. Ja see mingi kahjustab, sul on su jointe ja kõike, no back gains. Ja siis see on nagu põhimõtteliselt niimoodi
tõmbad niimoodi siia. Tee korra. Yes! Yes! Yeah, there. Let's try this out and see how good it is. See ei ole hea. T-bar rows, mingisugune seistes. We call it like stretch this ass actually. Oh god, bro. When you go up. Okei, meil on kordagi proovinud seda raskusega, aga see on seistes. See on eriti imelik, nagu sa oled kõrge vaata. Hei. Warm up tehtud. Let's put some more plates. All of the lies that we stand tall, nobody touches us at all. Shout out, shoot out, spread fear of them without us. Even that attack, what's off the wheel? Spread the word throughout the land. They say, bad guys, we're black. We're tagging cancer, man. You see us coming and you all together, but for cover. It's like machine rows, you know. What muscles is this hitting? It's like back muscles. Back muscles. Yeah. It's good. Finisher. Lat muscles. The thing is that this is like yes king, you know. Oh, okay. You know. When you pull it like. You pull close, but you end up like this. So this is like, yeah. Okay. Yes king. Yeah. So. I don't like this very much, you know. Tasku has, but Yeah, I totally agree. Finish your exercise for your little chest muscles. It's good. You know, you get a good stretch by doing the flies. It's called the pec deck machine. We haven't done it yet on our channel, but it's called pec deck. You do it like this. It's like no, we have done it, bro. Lemon Gym, we did it. Gym. I mean, Lemon Gym was like kind of shitty, if I'm being honest. No, bro, this is shittier. I mean, we should try it with bigger weight. Bigger weight because we have done it with 40 kilograms, and it wasn't like was nothing like compared to what we do usually, you know. Yeah, I know. So we should probably start with the sets, and maybe we're gonna get that chest pump back because it has rested a bit too long. Põhimõtteliselt kokkuvõtteks esimene harjutus, mis me tegime siin, oli bench ja see ei olnud vist kõige parem. Kõva bench oli, et nagu ebamugav oli ja ei olnud just kõige parem seda balanssit hoida. Siis chest press, see mida me sealpool tegime, oli nagu väga hea. Seal oli mega hea stretch ja seda tahaks isegi sinna taskujooksiga ja siis meil on veel, siin oli väga palju jalamasinaid, ma nägin, et alumine korrus terve aknaäärne oli täis ja siin ka aknaäärne, neid oli nagu väga palju ja üks väga kahtlane bench oli seal, mis on nagu
mitme jupiga kokku pandud mingi stress test back nagu. Ja sealpool on Literali autotool leegpress. Oota. Viimane asi, mis tähele panime, oli ka see, et upper chest'ile puudusid masinad. Ma tean küll, et siin on üks incline bench ja seda saab teha, aga muidu üldiselt nagu puudub. Muidu see jooks on täitsa norm, pole palju inimesi. Ma ei tea, ma eelistaks pigem taskujõusaali, kuna siin on ikkagi osad masinad nagu väga kahtlased, back-masinad olid väga kahtlased, et need olid nagu väga jäsking ja vetsutööpunktid, mis on väga suur pluss võrreldes taskujõuksiga, mis on nagu suur totaalne jama seal nagu. Ja noh, ütleks, et ma küll uuesti ei tuleks, aga minu täitsa okei.